Hadian kajing penkut ya kajing yakhi hakiwegi district. Wat hapadeng kajing tia rustam bat kajing kriat kasun beneng. Kinong tray asha hnya kasing thoding kita penlong ya kajing yat ba hanong ba shilong. Hashwa gani kajing yat ba kinong tray asha hapok kshatri jongka Meghalaya Asha Worker Union. Kilaya lumar persha ka Pinewood Hotel ba kilaya nasadian ke yengsa ulat kejela Shala Shumer ba kila penkut Shamadan Malki. Ya gani kajing yat ba ala penlong ke East Khasi Hills District Asha Association. Hapdeng kejing yat ba ki asha kilara di plakat bakila perta di kintin pendrem ya ka sarkar jela halor kejing keno baka sngap minti ya kejing dawa ki asha laban kedo bagi nong tre asha hapo kejela na du ka hendriu terik mentau benai kila penlong ya kejing ki da ka basang ya trikam halor kejing kuman ka sarkar jela ban kintir ya ka bainong na ka ar hajar tingka syakasan hajar tingka man ubenai Hendrai na kaliang kementri kata kakot kakia kakong amperin lingdo kala krensha baka sarkar kamla ban kintir ya ka bainong ki asha namar baki ditang kinong 3 months ngubha